Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero. Eka nkandziyiso lowu ndzi lava ku ya songa ku va ndzi ya vulavula hi ti-album leti humeke eka paseka ya lembe ra 2023. Ha swi tiva leswaku ku na ti-album to hlayanyana leti ti nga huma naswona leti hi tiphineke hi tona eka paseka leyi humaka eka yona. Paseka se yi hundzile naswona ha swi tiva leswaku i va mani lava nga fika va twakala kumbe xani i va mani vunanga bya vona lebyi nga fika byi ba bembele eka Gaza. Ni nga vula leswaku munhu loko a ri xiyimbeleri swi lava a tiva nkarhi lowu a fanekele a humesa hi wona. A wu fanelanga u humesa hi nkarhi lowu ku nga na nkwetlembetano wa ku va swiyimbeleri swi humesa vunanga bya swona ngopfungopfu loko u swi tiva leswaku swiyimbeleri leswi nga ta humesa i swiyimbeleri leswi nga na ntikelo ngopfu, hi mhaka ku swi nga endleka leswaku vunanga bya wena byi hetelela byi nga yingiseriwangi. Se swi kahle leswaku munhu a tiva leswaku u humesa hi nkarhi wihi. Okay, ku tsemakanya kwalano ku vi na Psycho u humesile, ku vi na Mapele the Boss, ku vi na Hlavusikiza, ku vi na Manflow, ku vi na Boti Ready, ku vi na Pfali na van'wana lava ni nga vangiki na nkateko wa ku va ni twa ti-album ta vona. Eka ti-album leti ni ti boxeke leti nga fika ti va emilon'weni swinene i album ya Psychology, album ya Hlavusikiza, album ya Pfali na album ya Manflow. Hi leti ni nga vulaka leswaku ti fiki ti va emilon'weni ngopfu ku hundza ta lava n'wanyana. Psychology tshama a vula marito yan'wana leswaku a nge se tshama a bathaka kambe n'wina mo ka mi nga n'wi lavi. Ende ntiyiso loko hi yingisele album ya Psychology swichayachayani swa yona na leswi nga yimbeleriwa swi na ntikelo, kambe loko ti-album ti nge se huma Mr Post va tshembisi leswaku loko album ya Psychology yo ka yi nga pfali kumbexani ko ka nga twakali yona eka paseka leyi humaka eka yona va ta humesa mali ya ku ringana 5 wa magidi ya tirandi, kumbe xani va tshika na vona va nga humesi hi N'wendzamhala. Kasi na Mapele the Boss na vona va tibohi leswaku hi paseka leyi humaka eka yona loko vunanga bya vona byo fika byi nga karhati kumbe xani ku pfala, na vona va tibohi leswaku va ta humesa mali ya ku ringana 200 ya magidi ya tirandi. Se mi ta swi vona leswaku vanhu lavawa a va kombisa ku titshemba. Hi ku ya hi mina ni vona ingaku ku ri ndlela ya ku va maketa ti-album ta vona ku nga ri hi ku va tiyisisa leswaku va ta humesa mali leyi va nga tshembisa yona leswaku loko swo tshuka swi nga fambi kahle va ta yi humesa. A hi ndzeni ka yaleyo loko hi languta ti-album leti nga huma ivi hi karhi hi kambakamba ka swiyenge swa mabulu hikuva hi vona leswaku i mani loyi a nga fika a twakala ngopfu. Loko hi kamba ngopfungopfu ka swiyenge swa mabulu swo njhe vo TikTok a mi kuma leswaku vanhu va endla mphikizano hi tinsimu ta swiyimbeleri leswiwani, ku fana na risimu ra Sikiza Boys leri ra ku Maxaka khazi na khazi va hlayisana. Risimu leri hi ku vona ka mina ni vona ingaku hi rona eka paseka lembe ra 2023 ka ti-album leti a ta ha ku huma ri nga fika ri teka xidlodlo kumbexana ri nga fika ri famba emahlweni ku hundza letin'wanyana. Loko ka album ya Sikiza Boys ku vona risimu leri ra Tinkingha a swi vonaka ingaku hi rona ri nga ta fika ri va emahlweni, kambe ni vona ingaku hi mhaka ya ku risimu leri ya swichayachayani swa rona swi yelana swinene na swichayachayani swa ngurangura. Ni vona ingaku hi swin'wanyana swi nga fika swi yisa risimu leri ehansi mhaka ku swichayachayani leswiya se a swi tolovelekini etindleveni ta vanhu. Kasi na le ka risimu ra Psychology leri nga thyiwa leswaku Msila wa Yingwe na rona ni voni ingaku hi rin'wana nga ta fika ri ba bembele swinene eka Gaza, kambe a swi fikangi swi va hi ndlela yaleyo. Nakona ni vona ingaku swichayachayani leswiya tanihiloko swi tolovelekini swi karhi swi fana na risimu ra Sikiza Boys leriya va nga feature Phoshi Girl ra ku hi swi endla kwala swi hela kwala ri fambanyana hi ndlela yaleyo. Se naswona swichayachayani leswi a swi tolovelekini etindleveni ta vanhu. Se ni vona ingaku hi swin'wana swo swi nga fika swi endla leswaku risimu leriyani ri fika ri nga fiki ri ba bembele leyikulukumba eka Gaza. Kasi loko hi languta eka tlhelo ra album ya Manflow va karhi va fambisana na Hennessy
ku na risimu leri nga thyiwa leswaku ri ni fambe rhongo, hi rona leri nga fika ni ri vona ri ba bembele ka swiyenge swa mabulu. Ni nga vula leswaku hi rona ka album ya vona leri a ri famba emahlweni. Kasi loko hi kamba ka swiyimbeleri leswin'wanyani, ni nga vula leswaku ri van'wanyani a hi kotangi ku va na nkateko wa ku va hi vona miphikizano hi tinsimu ta vona ka swiyenge swa mabulu. Hi ku a hi va vona swin'wana swiyimbeleri mi kuma leswaku ri ku endliwa miphikizano ngopfungopfu eka TikTok, vanhu va karhi va encenyeta tinsimu ta swiyimbeleri, kambe swin'wana swa swiyimbeleri a swi vangi na wona nkateko walowo wa ku va vaseketeri kumbe valandzeri va kumeka va karhi va tirhisa tinsimu ta swona va endla miphikizano ka swiyenge swa mabulu. Kambe ndza ha phinda nakambe leswaku ri Khadzi na Khadzi va hlayisana, hi yona leyi a yi famba emahlweni. Xivangelo i ku risimu leriya ri famba hi layini ya va Dr. Sophie, ende a swi tiva leswaku ri vanhu va ti rhandza tinsimu ta muxaka lowuya. Ni twa ingaku hi swin'wanyana naswona swi nga kucetela leswaku risimu leriya vanhu va fika va ri tsakela, na ku mahungu ya rona hi woxe ma endla leswaku ri munhu a kumeka a tsakela risimu leriya. Ha swi tiva leswaku ri ri vulavula hi swo huma ndleleni, and vanhu va rhandza ngopfu swilo swo huma ndleleni. Se ni mahungu ya rona na xitayili lexi nga tirhisiwa laha ka risimu leriya hi swin'wana swi nga kucetela leswaku risimu leriya ri fika ri tsakeriwa swinene hi vaseketeri kumbe hi valandzeri. Kambe ndzi vona ingaku Hlavusikiza hambileswi eka album leyiwani a nga fika a antswisa swinene, kambe ni vona ingaku eka N'wendzamhala swi lava leswaku ri a ya emahlweni a antswisa, hi mhaka ya ku le ka ngove tiproducer ta Mr Post va fanele va tikisa xandla swinene. Se swi lava leswaku ri Hlavusikiza a kuma van'wanyani va ku n'wi pfuna, hi ku loko u languta le ka album leyiwani ya ha ku humaka u fika a pfuniwa hi van'wanyana. Se ni vona ingaku a swi enelangi, swi lava leswaku ri a kuma van'wanyana nakambe va ku n'wi pfuna, leswaku loko ya ku N'wendzamhala va kumeka va hlanganini, xipano xa vona xi kumeka xi hlanganile, hi mhaka ya ku le ka ngove vafana lavaya a ve le ku tsetseleleni, vafana lava ve le ku tikiseni ka xandla. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla, nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. Laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya ka Gasa.